waktu niya, ari na ako magpalugay, tukbal ko na siya kato tanawkatan, wayron narwayng din sin mukti na to kalasan, mukti sin sagbuang titi, sampay pa binaybayan niya, wayron narwayng din kan Sheikh Abdul Nasir Abdul Rahman, wal yatafaddal siyatuhu mas. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh alladhi an'ama alayna bi ni'matin katsira zahiratan wa batinah. Lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumiit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'uusu rahmatan lil alamin wa hujjatan 'alal khalqi ajma'in. Salawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wa tamassaka bida'watihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulidain dito mga kakasinsin Allah Ta'ala hatiranan. Yari na isab kami mga kamaumaasan sing kamu ha kawyaksahan. Humatud na isab kami kanap pangadjian. Maun pahadarat sing kamu. Harin din nasadya inabutan in suara ini. Mga kakasisin Allah Ta'ala, in ganap pangadjian, yatud na mo maun pahadarat sing kamu. Ayat ikakauhaan tagsiyam in ayat na sabun Suratul Anfal. Di ayat ini paltawaran in Allah subhanahu wa ta'ala ang mga kakasihan niya, ipon niya. Magkaunahan kita niyo kalasahan sinallahu ta'ala iwan karidaan niya salugay na to ianugharaan salugay ianughara kato taniyo sinallahu subhanahu wa ta'ala in kabuhi intapil niya ni'mat in karunahan na to magtag-ipon iwan magibadat tunggal pamahasut si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala.
Mga anak ka po, kaingukan taniyo, inpaltawakan sinallahu subhanahu wa ta'ala, pamanga kakasinya bariman usog, iwan bariman babae. Ya ayyuhalladzina amanu, ya kamu, mga ipon ko bariman usog, iwan babae, amin namamarat saya, bukunhat pamarat saya sa iaamalan in rukun iman unum, parayawan niyo, kalna bang niyo piarayaw, in pagtaat niyo patuhan niyo tunggal, iagad niyo indaakan na kabayaan niya, way kulang, way labi, salta tiyang kisan niyo, iwan liayuan niyo, in sa barang mangi, hiyaram sinallahu subhanahu wa ta'ala, aw niya nughara kaniyo ganap mangganap. Mga anak ka po at iranan, magkakunahan ka taniw ganap den nga Tuhan. Sabab wayron den kato taniw. Tiupungan sa jakit taniw sintuhan sing kakukunahan na to. Aun na tiyo-tiyo, aun na sarang-sarang, aun na mataod. Mga anak ka po, magkakunahan kita niyo. Aula-aula na, yari na kita niyo, pakaradyaan, pagbalik-balikan taniyo, huling jaman. In huling jaman, sa taod-taod karayawan kanila, tagawa, in karayawan mataod, napakay, pabukon kabayaan sintuhan. Amura im mga sila bariman usog, iwan bariman babae. Wala nila biutasan. Tiyakay nila. Ingkatan kanunungan. Kabayaan sinallahu ta'ala kanila. May taiyad to. Tiyanto nila. Ingkatan kakukunahan. Wala doon na tao. Tumagawa. Yadto hamahasot si mahatinggi Allahu subhanahu wa ta'ala. Na inianughara kanila sinallahu ta'ala. Bang sila nagtaat marayaw patuhan. Iagad nila sadyaing kabayaan sintuhan. Iban liyayuan nila sa barang liangan sinallahu ta'ala. Yaja'al lakum furqana. Papanjarihun kanila sinallahu ta'ala ikaisa. Nura sahaya. Bukun sahaya halawm sinhula. Kagawa sahayahan tara sini puniwan tagipun. In sahaya lay talawm simpagula. Antara na to magkahi. Tumagawa. Awala pa inyad to. Magkakunahan kita niyo sahaya hantara sinipon iwan tagipon. Kung ano yan, ugara ka to taniyo sintuhanin sahaya yan, balikan na to apabila imbar iman usog, iwan bar iman babae, yamalan nila in kabayaan sintuhan, tiang kisan nila in liangan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Yaja'al lakum nuran fi kulubikum. Sahaya halawng pangatayan. Amod ting kakunahan na to. Antara na to iban sintuhan. Apabila dimagbus
insahayayad to. Yanug hara sintuhan ka to taniwalom simpangatayan na to. Mara napakatiluakan. Kalna apabila dimayaw in jantung, dimayaw in atay, dumayaw in katan ang gauta baran niya. Yadto ini kaisa. Ini karwa, yaj'al lakum hidayatan fi qulubikum. Yanug hara kanyo sinallahu ta'ala yung panghidayat. Magkagunahan kita ni hidayat dengan Tuhan na masa na to ini. Maita. Ti maud na imanu siya miutas dengan panghindu. Hinaraak sin Tuhan Nabi wan Rasul. Aula-aula Yahudi wan Nasara. Iwan simyakad kanila. Dahil nga sabab yan, imbar iman usog, iwan bar iman babae. Masi-masiyaon halawm sinatay nila, insahaya, iwan pamando. Biya sinsa kaula-ula, biya itaan kita nyo in ummat haulihan ini, pahukutan nyo indua. Sahaya halawm sinatay niyo. Iwan pamandu halawm simpangatayan niyo. Ampa kamuri magumun. Ampa kamuri magsambulakot. Ampa kamuri magigil. Ampa kamuri magjangki. Ampa kamuri himinangsin. Panulangi pamahasud si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Yaj'al lakum furqana. Ini katu mabanding niyo indua bainal haqqi wal batil. Kaingatan niyo inhinang kabatilan iwan sinhinang kasabunalan. Naglamugay hamasa na to ini. Inagising kaibanan, misanin sila ito, naglamugay ra. Ayaw. Ayaw mo itudluin sila. Kaya nitudlo mo, Allah subhanahu wa ta'ala, unuing kabayaan sin Tuhan. Unuing kabayaan sin Tuhan, piyahatud niya maun. Panabi kahinapusan, Iwan Rasul kahinapusan. Azurun azim. Amuin bang nila hinangon, tungbasan sila sintutungbasan mulia, hakabuhi iwan hakamatay. Ang pentutungbasan sinallahu ta'ala hadlaw kana dua. Ada kalamangi, ada kalamarayaw. Imbar iman. Indahu ajrun azim. Aung kaniya tiyatarama si mahasut si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala tungbas sarayaw. May tayad to. Wala na higing sahaya halom sinatay niya. Wala na pong. Bisa na magpung di da. Magbalik da kasuan niya ra. Iwan wala niya piyong. Imangi, ang pamagpung, tabangan niya pamagpung. Imbar iman usog, di makaraos, sabab. Kalasahan sila, kanungnungan sila sinallahu subhanahu wa ta'ala. Palman si mahasut si mahatinggi, inna allaha yudafi'u anil ladhina amanu. Sa bunal-bunal itong palman si mahasut si mahatinggi, natabang namo na nakauna. Natabang namo ni nakitungan, inhaulihan ini tabangun namo, hinda siyo, hinda bar iman usog, iban bar iman babae, maita, sabab yaun-aun sahaya halawang sinatay nila. Ikarua, yaun-aun halawang sinatay nila pamandong. Hikatu, yaun halawang simpangatayan nila
kaingatan nila hiitlak in bunnal iwan sin kabatilan. Di nila papaglamuron, hapag kaun nila, hapag inom nila, hapangatod nila, haswara nila, iwan di makapaglamod, halawm sin pangatayan nila, intay maunda sinatay nila, kasabunnalan, iwan kaadilan. Amad to mga tuan, ini katu, wal huda, wal dalal. Kaingatan na yung pamandu pamarayaw, iwan kaingatan na yung pamandu pakalaungan. Mga anak ka po, insay tanjin, uwos na yung baita niya, laungun na yung katanib no, anak ka po Adam. Uwos na yung baita niya, sasatun na yung katanan anak ka po Adam. Hindi niya masasad. Hindi niya malawong. Amura im mga tao. Aun halawm sinatay nila nasabot sa haya, pamandu, kaadilan, kasabunnalan. Mga anak ka po, magkakunahan na kita nyo. Sinpagbuna, manyuk-nyuk hamasa na to ini. Maita, kita niyo na inhinapusan manusia. Way na nabi pakariun. Wayroon na rasul pakariun. Kita niyo na inhinapusan manusia. Magtaayon. Iwan maghambuok. Iwan magtibuok. Ha, panghindu, piarasin Tuhan. Hakahinapusan nabi iwan rasul. Na bang mabihad to parman sinallahu ta'ala wa yukaffir ankum sayiatikum tabunan sinallahu subhanahu wa ta'ala indusa wa yukaffir ankum sayiatikum tabunan sin Tuhan indusa. Tabunan sin Tuhan yung makasipog. Tabunan sin Tuhan yung makaayib. Nahamasan na ito yung mga Tuhan. Bang di manusia maun pakabayaan sin Tuhan. Bukisan sin tao yung kaayban sin tay manghud niya. Bukon kaaritan panan niya. Dapunin bariman usug iwan bariman babae tabunan niya. Man satara musliman satara Allahu fid dunya wal akhirah. Siyu sabda sinjunjungan alaih salatu wassalam. Tabunan niya ing kaayban sintay mangud niya. Tabunan sin Tuhan ing kasipuhan niya dia dunya sambil padlaw akhirat. Way makahinanghan. Im makahinanghan, amura im mga bariman usug, iwan bariman babae. May tayaddo, yaon kanila in nasabot taniyo nakauna. Yaon kanila in sahaya. Yaon hatay nila in pamandu. Yaon halawm sinatay nila in makada kasabunnalan iwan nakaadilan. Yaon halawm sinatay nila kabungsihan nila ing kalaungan iwan kabatalan. Na parman sinallahu subhanahu wa ta'ala wa yamhu ankum minaz zunubi wal atham. Pag-ubos sin tabunan, pag-ubos sin tampanan, wa yaghfir lakum, papasun na sinallahu ta'ala. Dua, tabunan, iban papasun. Taniyo mga anak po, magkarunahan kita niyo.
Sinbiyeta di hayatin ni. Murul kita niyo. Hamanga sila. Biyayta sintuhan indayaw nila. Bukon na nga nila. Sa biyayta sintuhan indayaw nila. Uno indayaw nila yan. Radiyallahu anhum. Waradu'an. Kaya kuyaran sila sinallahu ta'ala. Sinindin Tuhan magkaunahan kuyag. Di kita niyo makadakabayaan sintuhan iwan si makad. Di da mahalin ng kawas sa sintuha. Sumagawa manusia im magkaunahan kuyag iwan lasya sinallahu subhanahu wa ta'ala. May tayad to sabab ipon sadya siya. May tayad to sabab piyapanjari sadya siya. Sukutun siya, iwan pangasubuhan siya, hadlaw ka na kanan. Na, uno pembeta sinallahu ta'ala, wa yaghfir lakum. Iwan, ampunun na kamu, iwan maapun na kita. Magkakunahan kita niyo magampun, iwan magmaap. Aula-aula magdurunggo-dunggo na imbulan. Aming mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amin sifat nila, kialasahan na sila sin malasa sila patuhan, lagi kialasahan na sila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Unong bulan pa, mangayo na sila patuhan, bang man sila makaabot sin Ramadan. Na biyaon murah-murahan insyaallah ta'ala kalu-kalu kita niyo makaabot. Magkarunahan kita niyo pag-ampuniwan pagmaat. Di habulan Sya'ban dahon taniyo sumud pa bulan Ramadan. May tayad to. Tiyo hinang pataurun sintuan ng karayawan. Hakatan bulan, biadahad to. Sa piyawidda sinallahu ta'ala, di habulan ini, tiyo datu dinang. Pataurun sinallahu ta'ala, inggarandahan kanil. Dahil nga sabab yan, tamba manamba, ganap mangganap ing kuyag si mga bariman usog, iwan bariman babae, bang dumatong na imbulan Ramadan al-Mubarak. Tiyabunan na sintuan indusan niyo. Piyapas na sinallahu ta'ala indusan niyo. May tayad to. Hasabab sin ulong, hasabab sin lasa, iagad niyong daakan, liayuan niyong liangan, biutang niyong sahaya, iagad niyong pamandu, miagad kamuha kasabunnalan iwan na kaadilan, iwan kaastulan niyo, kahukawan niyo, inhinang kalaungan, iwan kabatilan. Na, uno pemparman sinallahu ta'ala, wallahu dzul fadlil azim. Allah subhanahu wa ta'ala maluaging kamuran niya. Maluag ing karayawan niya. Wayroon higad niya. Wayroon duhulan niya. In karayawan sinallahu ta'ala kaunahan sadyasing kita niyo ipon niya. Yung mga bariman usog, iwan bariman babae, kiannal nila yadto, iammal nila yadto, supaya sila anugharaan sinallahu ta'ala, karayawan dia dunya, iwan karayawan hadlaw akhirat. Mga anak po, nangasubo im mga ngasubo. Unim mga ngasubo yan.
amoy mabaya imingat sing kasabunalan. Hisiyo ang asubuhan, hisiyo inangasubo. Inangasubo mga sahabat. Impiang asubuhan, junjungan alayhi salatu wassalam. Unin piang asubo, kasanyangan hakabuhi, iwan kasanyangan hadlaw kana. Ayan mga tuhan. Magkagunahan kita niyo. Misanda kuman tiyo-tiyo kasanyangan hakabuhi. Aula-aula na kasanyangan kakkal hadlaw kana. Naunin biyay ta sinjunjungan. Ija aradtum pabila kamu mabaya. Sin kabuhi masanyang padrusul Quran, pattabiul Quran. Ingatan niyo sadya ing Quran sulat sintuhan maun kanin. Hasabab sing Quran, amo yan yung pag-ibadat taniyo, amo yan yung pagtaat taniyo, amo yan yung pag-iman taniyo, amo yan in panawhid taniyo. Nawang kamu mabaya, sining kabuhi niyo masanyang dihadunya, agaran niyo sadya imbeta sing Quran. Agaran niyo indaakan, tangkisin niyo inliangan. Way makapung sinsahaya, misan na pong kasuan niyo ra nagbalik. Maita, yaundain lanan niya asal. Itayan mga anak kapong. Maita yadto. Subay na to baugbugan, subay na to ingatun. Marayaw in Quran. Ahlullah. Kalasahan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Nabubutok in pakaradyaan niya, nagsasamimi in pakaradyaan niya, hantara niya iwan si mahasut si mahatinggi Allahu subhanahu wa ta'ala. Hikarwa warujhan fil mizan, mabuga tatimbangan inhinang niya miagad siya panghindu sing Quran. Dahil nga mga mabugad, la ilaha illallah. Kayan to. Dahil nga mga mabugad, askalu fi mizanil addi yawmal qiyamah, ahsanuhum khuluqa. Amo na inta umaaddat patuhan, iwan maaddat na pagkahi. Maaddat kaw patuhan, bukon kaw maaddat na pagkahi, bukon da marayaw. Maaddat kaw pagkahi mo, rida kaw maaddat patuhan, bukon da marayaw. Indayaw sin maaddat patuhan, imbungan niya, maaddat sila magkahi. Maita hangkatuhan sila, maita hangkanabi sila, maita hangkakiblat sila, maita hangkalapal sila, hangkaniat sila. Dahil nga sabab yan, bulan Ramadan ini, matibuok, mahambuok, mataayo ni manusia, tunggal hakabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Habihanin papataniya, habihanin dagbus niya, bukun tuwi mahunit, agaruning kabayaan sintuhan sa luhay-luhay. May tayad to, tabangun sintuhanin atay mo, tabangun sintuhanin jasad mo, tabangun sintuhanin nyawalihan mo, tabangun sintuhanin kabuhi mo.
Diyan di sintuanin tatabangan ni harap mereka tu. Harap pa mga manusia. Ingkatan pia panjari rin natabangun sintuha. Pia panjari sila para hipagtabang kato hasupaya kita mangannal marayaw kita tuhi insarayaw-rayaw pia panjari sinallahu subhanahu wa ta'ala. Nauno pa. Wahirjum minasyayatin. Bang mo iara ding Quran, indaakan niya, iliangan niya, talaunin syaitan kayo, mabukain syaitan kayo. Maita, sabab yaun aunsan jata kabukaan niya kayo. Daing kansiyo, daing Allah subhanahu wa ta'ala. Bang sanjata raring kayo, nalaw mo mag-asusadya. Sanjata ring Allah subhanahu wa ta'ala. Unin sanjata yan, muklasi nagihilas siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala niya liamuran abbo, wala niya liamuran riya, wala niya liamuran pagparungog-dungog, wala niya liamuran pagpakita-kita. Inbihad to papata, imbihad to kakahinang masanyang siya hakabuhi. Maita, umbol hambong kalasahan siya sintuhan. Pabila siya kaya lasahan sintuhan, pabaitaan sintuhan ni natasin langit, lasahan niyo na yun. Pabaitaan sintuhan ni nyari ako, may lasahan niyo yun. Di kaukuhan simbihan dagbus. Misanin, hat sadya kau kalasahan sinang kaula mo, kuhan na kau. Imbar iman. Kakuyakan hantara niya iwan sintuhan niya. Na, uno pende pangasu. Kaya sinabi. Mautus syuhada. Mawa kamu. Sining kamatay ni usyahid. Nagparang sabin. Tiukin nyawalihan. Tiukin alta. Piagmura in alta. Piagmura yung ginawawaran. Pakabayaan sintuhan. Wala nalugpas. Piadahad to. Pangadjian niyo, ingatan niyo yung Quran. Sabab amo yan yung guide na to, amo yan yung manual na to. Hakatan, pakaradyaan na to, doon iwan sinadlaw. Ini ka to. Maba kamu. Sinadlaw susungon, puno ni manusia, masalamat kamu. Masalamat kamu. Dahil nga kataan mangi, awla-awla adlaw susungon. Yaumul harur. Adlaw ay nakasilungan. Adlaw mapasu. Labi rin simpasu dia dunya. Halong sinanggatus pasu, inyari dunya, hambuk dah. Inyad to, kasyaman tag siyang pasu. Na masalamat na kamuring hapasu yan. Uno yan, padurusul Quran. Ta'allamul Quran. Pabila yung mga Muslim masa na to ini, nanggayunggo nga Quran, haitikad nila, haniat nila, haswara nila, haamal nila, hapangadatan nila, katan pakaradyaan nila, kita niyo na inna payakundi hadunya.
Kita niyo na imasan niyang paghula-hula. Ayan mga tuhan. Na. Amuad to mga anak po. Wal huda yawm ad-dalalah. Aun masa. Biya na si masa na tuwin. Kalaungan in ialop sintao. Hinang kalaungan in ialop sintao. Tiyo da ini malup pahinang kasabundalan. Amura imbar iman usug ibambar iman babae. Na bang kamu mabaya. Di kamu makalamod. Hamanga sila naghinang sing kalaungan. Biya dahad to. Ay kamumutas min ahlil Quran ay kamumutas dahil mga tao may nga ta Quran amura kumani ni upamakun labha upamakun abat amura kumani ni makatawal kato tanim ingkatan mananawal ingkatan mangungubat di nakauwatan sabab limabaw na ingkalaungan si manusia hamasa na tuin. Walayatubillah. Hindi damalaong amura imbar iman usug iwan bar iman babae. Maita wa rahmatullahi wa barakatihi wa ridwanihi ma'ah. In rahmat sintuhan in lasa sintuhan iwan sin barakat sin Allah Ta'ala. Iwan sin kuyag sin Tuhan. Di hibutas doon kanila. Mga anak ka po. Mag-usus kita niyo. Wala kita niyo natarasaw. Wala kita niyo naliit. Sa in matarasaw, iwan sin maliit. Amo hindi mag-usus. Pamansin Allah Ta'ala, wala ajrul akhirah. Patumtum kato taniw bangaong karayawan kaya na naman nato dia dunya. Wala ajrul akhirati akbar. Intutong basan sintuan adlaw kana amod tin sa lagu-lagu. Magkakunahan kita niyo karayawan, hakabuhi. Aula-aula magkakunahan kita niyo karayawan pagdatong nato palong kubul. Imakarara sing karayawan yan. Makarapa, aung pahikawin. Amura imbar iman usug, iwan bar iman babay. Wala ajrul akhirati akbar. May tayad tumakara sila simbihad tu aung pahikabin. Iwan aung panapara nila, hinyari pa sila. Sabab iyammalan nila. Iyammalan nila imbayta sintuhan. Law kanu ya'lamun. Bangsadya ingat si mga tao na inimingat amura imbar iman usug ibambar iman baray. Unin yamalan nila yan allazina sabaru. Amoy mga sila nakasabar. Yung kasabar ipaghalulay singkatan problema. Bang di na mahalulay, kadto na ka pagsabar. Pasabro jamil. Limingkat na kau, hantara mo yun. Nagikintaw, isa ni kasabalan mga biyak nahin. Di kasabalan sing kaibanan sa imbar iman, kasabalan nila. Janji sin Allah Ta'ala. Inna Allah ma'as sabirin. Kabunal-bunalin Allah Ta'ala, di nila butasan. Di niya butasan. Tabangun niya yung mga sila nagsabar.
Alladzina sabaru, amin mga sila timatas. Tiatasan nila yung daakan, tiatasan nila yung liangan, tiyabalan nila in uno-uno na piaratong sintuhan kanila. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Yung sud nila, biugso nila, pagkabayaan sintuhan. Diunit nila na, yung kabuhi nila, yung kamatay nila, panagpapanjari kaniya. Yung katan, dumatong kaniya, hibay niya na patuhan. Yung katan, ununo pakaradyaan, harap niya na pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Biya manhad to, yukab kaniya sintuhan yung katan, karayawan na kabuhi niya. Ayaw na to tambulon. Indan dua, inlawang dua. Dan pamangi, iwan dan pamarayaw. Lawang pamangi, iwan lawang pamarayaw. In bariman hudan warahmah. Harap nila palawang marayaw. Harap nila paran marayaw. Imbukon bariman, labayun karwa. Sa mataw din labay nila, paran bukun pamarayaw. Na parman sinallahu subhanahu wa ta'ala. Wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'u. Tiwila na sintuhan Rabbul Alamin. Amo na yan indan. Yan na indan pa mabuntol. Ay nakamu magad sindan pamangi. Yan na lawang pamarayaw ay nakamusumud pamangi. Na nagimutambol na kataan. Di magkatambulin lawang hadarat simpo. Nabi Allah Yusuf. Tiambul na sing katanin. Tiambul na sin babain lawang. Law na lawang naway nakapago yan. Sa masi-masi halawang sinatay niya. Ilawang patuhan ukad. Dahil nga kapsabab yan. Giyapi anda siya sinallahu subhanahu wa ta'ala sabab harap niya madto pakabayaan sinallahu ta'ala bukun ni harap pakabayaan sin napsu niya bukun ni harap pakabayaan sin syahwat niya harap niya unuin daakan kaniya unuin liangan kaniya dahil nga sabab yan biyawaitaan kita niyo sinallahu ta'ala innahu min ibadina salihin linusripa anhusu pialing namu den kanya imangi maita pialing namu den kanya imangi impahsa ngi simbabai ngi singkatantan innahu kalna sabunnal tu din siya ipun namu nagihlas miagad haparaakan iwan limayo dengaliangan murah-murahan tub-tub na rin to mga anak ka po. Pagtaayunan na to, pagsamasamahan, pataalukon na to, inatay na to, uuhon na to, inatay na to, uuhon na to, inyawalihan na to, pataalukon na to, pagkabayaan sin Allah Ta'ala, awla-awla na, deng habihaon, pagsud sin Ramadan, insya Allah Subhanahu wa Ta'ala, hangkapangatayan kita niyo pakanya-pakanya, Allahu a'lam, nas'alallah Subhanahu wa Ta'ala, التوفيق والسداد وأن يجعلنا هداة مهتدين وأن يجعلنا من الفائزين وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم ربنا نسألك إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر ننال بها شرف كرامتك في الدين والدنيا والفوز بالجنة والنجاة من النار سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته